Bok, ja sam Juraj sa bloga Žlica šećera i danas ćemo raditi brownie od ljubičastog batata. Najprije je potrebno napraviti pire od batata koji ste prethodno skuhali ili ispekli u pećnici. Ja ga osobno više volim ispeći u pećnici jer mi je tako okus bogatiji. A nakon što se ispekao ga ogulim i izgnječim vilicom u pire. Potom ćemo uz dijelu sa pireom dodati sve ostale sastojke, osim nasickane tamne čokolade koju ćemo dodati na kraju. Uz dijelu s pireom dodat ćemo rižino brašno, malo biljnog mlijeka, prstohvat bourbon vanilije u prahu, malo ruma, kakao, javarov sirup, kokosovo ulje, orašasti maslac. Ja sam ovaj put koristio kikiriki maslac, ali možete koristiti bilo koji drugi. I nasickanu tamnu čokoladu. Pa ćemo električnim mikserom izmiksati do guste i ljepljive smjese. Na kraju je potrebno dodati nasickanu tamnu čokoladu i sve dobro izmiješati gumenom špatulom. Kalup za pečenje obložit ćemo masnim papirom i potom smjesu ravnomjerno rasporediti. Brownie ćemo peći 30 do 40 minuta na 180 stupnjeva. Kad ga probodete vilicom, možda će vam se učiniti da je mekan i nedovoljno pečen, ali će se još stisnuti prilikom hlađenja, tako da je to ok. Nadam se da vam se recept svidio i da ćete ga probati i da ćete uživati u ovom brzom i vrlo jednostavnom kolaču. Bok!